Amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira twerekeje hirya no hino ku isi. Muri Zambia Perezida Hakainde Hichilema yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda ya kabiri y'imyaka 5 amajwi 60% yavuye mu matora yabaye ku wa kane w'icyumweru gishize tariki 13 z'uko kwezi byatangajwe mu rukiro rwo kuri uyu wa kabiri. Brian Mudumbire wo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 38%. Amatora yarahatanyemo abakandida Perezida 14. Perezida Hichilema mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yijeje abaturage ko naramuka agiriwe icyizere azakomereza ku bikorwa yakoze muri manda ye ya mbere birimo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Mu byo yibanzeho cyane azabagezaho harimo kugabanya ikiguzi cy'ubuzima cyahenze cyane, kongera amadevize yinjira muri iki gihugu no guhanga imirimo y'ibihumbi 50 mu nzego za leta. Perezida Hakainde Hichilema w'imyaka 64 y'amavuko yatowe bwa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021. Tukiri ku ngingo ijyanye n'amatora kandi Perezida wa Madagascar Colonel Michael Randrianirina yatangaje ko mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha 2027 hateganyijwe amatora azibanda ku hazaza y'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Bitangajwe ari mu nama y'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC iri kubera muri Afurika y'Epfo. Perezida Colonel Randrianirina yongeyeho ko nyuma y'ayo matora azakurikiraho y'umukuru w'igihugu nayo akazaba mbere y'uko umwaka wa 2027 urangira. Ibi bivuze ko gahunda y'amatora izaba isubitsweho ibyumweru bike ugereranyije n'ingengabihe yari yaratangajwe n'urwego rw'amatora muri iki gihugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Gusa kuba amatora ya perezida azaba mbere y'uko uwo mwaka wa 2027 urangira byari bisanzwe biri muri gahunda yo kuvugurura imiyoborere y'iki gihugu yashyikirijwe SADC mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibyo yatangaje byakiriwe neza na bamwe mu banyamadagascar nk'intambwe igana ku matora. Gusa urubyiruko ruzwi nk'abajanzi rwahise rugaragaza impungenge ruvuga ko igihe nyacyo n'imigendekere y'iki gikorwa bitarasobanuka neza. Gusa ngo mbere y'uko ayo matora akorwa haracyari ibikorwa bibiri by'ingenzi bigomba gukorwa. Icya mbere ni ibiganiro n'abaturage ku rwego rw'igihugu byashinzwe amatorero ya gikristo muri Madagascar. Ibi biganiro biteganyijwe gutangira ku rwego rw'ibanze hanyuma bikagera ku rwego rw'igihugu. Icya kabiri ni ibiganiro bya politiki bigomba guhuza amashyaka kugira ngo hategurwe amatora ashobora kwemerwa n'impande zose. Nubwo bimeze bityo ariko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI dukesha iyi nkuru ivuga ko ibyo biganiro by'abaturage byagombaga gutangira muri uku kwezi turimo kwa munani, ariko kugeza ubu nta ngingo nyamukuru bizibandaho iratangazwa ndetse nta gihe ntakuka bizakorerwa kirashyirwa ahagaragara. Twerekeze mu burasirazuba bwo hagati aho umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baghai yavuze ko igihe cy'iminsi 60 cyari giteganyijwe kugira ngo haboneke umwanzuro urambye nk'uko byari bikubiye mu masezerano y'ubwumvikane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa munani uyu mwaka cyabaye imfabusa kubera ibyo yise kurenga ku masezerano byakozwe na Amerika. Ibi bitangajwe mu gihe ejo kuwa mbere aribwo ayo masezerano yarangiye. Usibye ayo masezerano yasinywe kandi hanabaye n'ibiganiro byo gushaka igisubizo kirambye byayobowe na Pakistan, ariko byose ntacyo byagezeho. Ayo masezerano yateganyaga cyane cyane ko n'ubundi agomba kumara iminsi 60 aho impande zombi zagombaga guhagarika imirwano. Yatangiye tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ubwo Amerika ifatanyije na Israel bagabaga ibitero bihuriweho kuri Iran ndetse no kugera ku bwumvikane kuri gahunda ya Iran yo gukoresha ingufu za kirimbuzi n'ibihano byafatiwe Iran. Ayo masezerano kandi yagombaga gutuma n'umuhora Hormuz wari wafunzwe na Iran wongera gufungurwa. Gusa ubu tuvugana ibihugu byombi bikomeje guhanganira kugenzura uwo muhora Hormuz n'izwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli isi ikenera buri munsi. Hagati aho Iran yavuze ko ishobora kongera ibitero bya gisirikare ku birindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati mu gihe ibyo biganiro n'ubundi byo guhagarika burundu intambara ihanganishije ibihugu byombi bitakomeza. Mu bayobozi ba Iran yabwiye Reuters ko igihugu cye gishobora kugaba ibitero simusiga ku bikorwa bya Amerika mu gace ka Hormuz kugira ngo igerageze gukuraho ibyo Iran ivuga ko ari ukubuza ubwato bwabwo kugenda muri ako gace. Ejo kuwa mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko azafatira Oman ingamba za gisirikare niramuka yihaye kwivanga mu biganiro
hagati y'Amerika na Iran. Perezida Trump kandi yabwiye umunyamakuru wa Fox News ko Amerika ifite imikoranire itaziguye n'abayobozi b'umutwe w'ingabo za Iran ku buryo ndetse inafite umuyoboro w'ibanga w'itumanaho n'uwo mutwe. Yabisubije ubwo yabazwaga ku bijyanye n'aho Oman ihagaze mu biganiro bireba Iran n'ubwikorezi bunyura muri iyo nzira y'amazi. Mu kanya gato turaje twerekeze mu makuru y'imikino. Iyo nkoresheje producer Movit nsonga uko nshaka udushya na Movit, iyi produit ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style iyo ari yo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukanye. Movit iboneka mu masalo yose na boutique zikwegereye. Movit all day confidence. Muto karame ibuze shaka amaso yo kujya kuri banki yamfashe no bakaba bafunze. Ubikiro cyacu aho gushya sitwe duhiye. Ariko icyo ntabwo kikiri ikibazo. Kuko muri quartier dufite umu agent wa Equity utanga service hafi ya zose z'ingenzi twakenera muri bank. Wow! Ibintu byacu n'uva byose bibaye mwa. Waruzi ko muri quartier uhahira wanahasanga umu agent wa Equity Bank akagufasha kubona service zitandukanye za banki, harimo kubitsa, kubikuza, kwishyura service zirimo amazi, umuriro n'ibindi. Ushobora kandi no gufunguza konti bikoroheye. Ntukagorwe no kubona service za banki kandi aba agents bacu barenga 5,000 biteguye kugufasha. Equity Bank, your listening, caring partner.